Goeiemôre almal. Teen hierdie tyd sit 'n klomp van julle al by die see en geniet die rustige klank van water in julle ore en die branders wat breek teen die rotse. Van ons is minder bevoorreg en moet aanhou met werk, maar ons beurt kom bietjie later in die jaar. Kom ons maak eers gou die oë toe. Here, baie dankie dat ons vanoggend op hierdie môre, Here, by mekaar kan kom. Vader, dankie vir tegnologie, Here, dat ons op ander maniere as fisies by mekaar kan kom. Here, en ons weet dat selfs deur tegnologie, Here, dat U ons nog steeds kan gebruik en nog steeds kan aanraak, elkeen van ons, Vader. En daarom kom ek vanoggend en ek sê vir U dankie vir die geleentheid, Here, wat ons het om nog steeds hierdie boodskap by mense te kan uitkry, Vader. Here, lei ons deur hierdie dag, Here, en maak elkeen van ons, Here, dat dit wat ons moet hoor, Vader, dat ons sal hoor. Here, ja, stel ons harte so in, Vader, dat ons sensitief sal wees vir U Gees en werklik sal luister, Here, wat U vir elkeen van ons sê. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So ja, vandag se boodskap het die Here op my hart kom druk en dis obedience of gehoorsaamheid, om bietjie te praat daaroor. So hierdie is eintlik 'n redelike kort en eenvoudige boodskap, dink ek, wat baie van ons dalk al vir onsself afgevra het. Miskien het jy dit nog nie gedoen nie, maar ek wil regtig hê dat elkeen van julle wat hier luister, aan jouself sal dink. Moenie dink aan 'n ander persoon nie. Luister werklik na wat ek met jou praat vandag, want ek praat spesifiek met elke een van julle wat hier luister vandag. Yes, you listening here, I'm speaking to you, not the person sitting next to you, not even the person you're thinking about, but I'm specifically speaking to you. So I've got a question to all of you listening here this morning. And my question is, do you call yourself a child of God? Think about that for a minute. Do you call yourself a child of God? Think very good about your answer. If you call yourself a child of God, now think of the following I'm going to say. Enige ouer verwag van sy kind om gehoorsaam te wees, or at least to behave in a way that we can trust them according to the way we teach them when they're not with us, when they go out in the world. So we're, as parents, need to trust our children. God verwag dieselfde van ons. Kom ons lees gou Lukas 6, vers 46 tot 47. Ek het dit uit die Amplified uitgekry. Why do you call me Lord, Lord, and not practice what I tell you? Everyone who comes to me and listens to my words and obeys them, I will show you whom he is like. En dan gaan die Here aan en hy praat van die man wat sy huis bou op sand of op rots. Julle kan verder gaan lees en self besluit wat se persoon julle is. Now a lot of people listening to this scripture would say, yes, but we are no longer under the law. Therefore, we can live our lives because there is grace. And that's true, but look what God said in His Sermon on the Mountain in Matthew 5, verse 17 to 18. Do not think that I came to do away with or undo the law of Moses or the writings of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For I assure you and most solemnly say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke of the pen will pass from the law, until all things which is foreshadows are accomplished. So hier maak God duidelik dat dit wat in sy skrif staan, ons moet volhou en moet bly by. Elke woord, selfs die punte in daai skrif, sê God, is belangrik. Niks mag weggevat word nie. We are now very close to the end of the year. If you think back of the year past, sou jy sê dat jy 'n goeie kind was,
'n goeie kind van God was. Ek wil graag vir ons 'n paar vrae vra. And I truly want all of us to go and think what our answer to these questions are. So I really do want you to listen carefully to this and take some time to reflect on the answers to these questions. If needed, you can pause this video and take time to think about the answer or your answer. So in this past year, God, ask yourself, God, this past year, what should I have done that I didn't do? What should I have done that I didn't do? My second question, God, did I listen and recognize the voice of your Holy Spirit speaking to me? This is one close to my heart. Lord, did I recognize the voice of your Holy Spirit speaking to me? And then the third question I've got, what did God show me in my life that I must change during this year? Wat het God vir jou in jou lewe hierdie afgelope jaar gewys wat jy dalk moes verander het? Dink bietjie oor dit. And then the fourth and the last question. Did I grow in faith this year because I was obedient, and by being obedient become more holy before God? Het ek in geloof gegroei hierdie jaar voor God, omdat ek gehoorsaam was? En het ek heiliger voor God geraak? Hierdie is 'n vraag waar ons definitief moet regtig stil staan by en vir jouself bietjie, ek wil amper sê, analiseer jouself 'n bietjie om tot 'n baie eerlike antwoord te kom vir jouself. God het hierdie vraag nie sommer net op my hart gedruk nie, dis werklik iets wat ek voel ons moet bietjie tyd spandeer by en wat elke persoon die verantwoordelikheid moet neem om eerlik met jouself te wees. All of these questions came from a place where we as children of God asked Him to help us with something. It could be a sin or a challenge we had to face, or it could just be working on our relationship with God. I'm sure each and every one of us somewhere during this past year took some time to ask one of these questions of God. So God's heart is to help His children. He, however, does not work the same we as people in this world work. There's a saying, quid pro quo. It's Latin for something for something. Isn't that the way we work? Is dit nie hoe ons as mense werk nie? Iets vir iets. Ek sal vir jou iets doen, maar dan moet jy vir my iets terug doen. God werk nie op daai manier nie. Hy beloon ons nog steeds, maar dis nie 'n iets vir iets, 'n quid pro quo vir God nie. We as children still get a great reward from God. Wat 'n reward kry ons van God af? Ons kry eternal life, as ons onsself 'n kind van God kan noem. Eternal life. But this is not for something we did. It's because of what Jesus did for us. Laat ek hierdie weer lees, want hierdie is vir my so waar. But this is not for something we did. It's because of what Jesus did for us. En as ons daai werklik ter harte kan neem en dit amper deel van ons lewe maak, dan kan ons onsself 'n kind van God noem. En as ons eerlik is met daai vrae wat ek net nou gevra het, sal ons groei om meer heilig voor God te staan. God se hart is tog dat elke een van ons eendag by hom moet wees. Dat ons daai groot geskenk kry, eternal life. Our reward is growing in faith, glorifying Christ to others, and developing in spiritual maturity, which equips us to handle trials that would have formerly broken us. Hoor julle wat ek sê?
God rig ons toe sodat ons trials, uitdagings oor ons pad kan hanteer wat ons dalk van tevore sou gebreek het. Maar met God is ons en saam met God is ons tot alles in staat. Want hy sal ons nooit deur 'n toets sit wat ons nie kan hanteer nie. Hy is met ons. Enjoy your holiday. Take a break from the rush of life. But please, don't take a break from Christ. Kom ons maak gou die oë toe. Ag Here, baie dankie dat ons vanoggend hierdie vrae kan kry, Here, wat ek werklik voel, Here, U op my hart gedruk het. En Vader, dankie dat U net weer vir ons bevestig, Here, dat U seun vir ons gesterf het aan 'n kruis, Here. Here, hierdie tyd van die jaar waar ons sy geboorte vier, Vader, en baie mense dit in ander tye wil vier, maak nie saak nie, Here. Jesus Christus is gebore, Vader. En hy het vir elke een van ons sondes aan 'n kruis gesterf, Here, en daarvoor is ons vir U ewig dankbaar, Here. Here, ek bid werklik, Here, dat elke persoon wat vanoggend hier luister, Here, dat U hulle op 'n plek sal bring waar hulle eerlik met hulle self kan wees, Vader, en ek bid, Vader, dat ons sensitief sal wees vir die stem van U Heilige Gees, Vader, sodat wanneer ons eendag voor U staan, Here, U kan sê, good and faithful servant of child of God. Here, baie, baie dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Gaan met ons deur hierdie dag en gaan met ons met hierdie laaste stukkie van hierdie jaar. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.